Lami Cimberi awe lana buat sini benua, nenggalu biho ni benua, nakiri kalian aho, ikuan lama indola bihoke, nekau kau lama indar foto nak kata ni benua tambah di mana? Bola. Lagi. Boleh. Salah. Ya, ini pulang merama. Bala. Hah? Tadi? Ada merlang lagi. Oh, ini bagi kita. Bagi ono. Kelas kita. Dua. Bagi minggu kelas kita. Dua. Mana nabu? Naka. Tiba memang sabun untuk langkona. Pematan cuti nawabu sa kotingo na reben me pematan cuti nawabu. Entah nak kota mana. Beba kalau ngata kibir kita rapakas. Mana anda? Iya, di sana Bainimarama. Iya. Jika sana bunuh tambah di mana? Jika sana bunuh turang ni tal ya, tu dah sekarang juga na posisi bawa bina kan ni macam tu na kita bagi bawa turang apa bunuh, mai kita bagi satu kan ni lah bawa macam tu, nasa boleh bunuh bilang itu, nasa boleh bunuh bawa turang tapi bawa turang tapi satu kan na nanda bisa teraki, nasi gila usah ni kuah, musuh satu kan na turang na minister. Bunuh bola tunde ni rosana bunuh bola tunde rujuru rosango nacu sana turang anak komisna ida kita sana polis lesi bang matentu sangu sunu tu tal dengan tak na fire na ko minu na galiw yan kena mai kita pakai saya cuma na bintare ko turang ni lawa sa bang matentu lawa minu na tas talangan na pos di bikin kita pakai sama itau binasa ko wala na bilang iti na bagsaw nga sa nirongol sa ko na nunggu abisi ko may na marama na nonra nunggu may reda na kanili ko may doon sa akin na kinaluray na wawusa ko ama ni Arto kiri sa akin na fari may sama itaka Arto kay tumun sa kanili yung isang na rakngay na stila siyang sandi ko bumbutsan ni may toso na vital no ni stila nasa mo rong sa kanila ko nasa ko ulit at sana puno tambali bono sana turang ni tal sana turang na marama sana ngane sana turang na minista o isimri sana ulagi sureci ini sana le bunwa uang bula sa juga ni kemudian na kabisan singin ko Lalu salah satu ko salah satu lutong anak yang nalai malu tu kisah tu na constitution de na singa ni wana no mikir na abu di babulo na nonta bonwa yo maru ta ko le no kumain dola ko na wabu sa ko na kambuta na wakaya na tagi na wabu me buru-buru ni bula kamu ni raw ka bina kina
na leo ni bunua ni ko tiko sa kana bunongo kung ni sa kana turang kina marama oni na pang hindi nataka na sasama sa kanimang tungo may buka lusuyan ni style buka lusuyan ni tali may na ibuka raw ni bula era maraw taka na duy kay ram bula may maluway na ngono iliw kaya sa kana bula ni dua bata may dan dua bata tsiko na lilibuno biti ya taka taki sa kana bulingo ena kena tobule me voluti na ibuka raw ni bula Epok sudu mana be epok andung duitak. Ka epok nama tanah bingkarabi. Berlin benua berbela ya. Epok lengai. Epok lengai satu wararo. Karawat itu kena sanggo. Non pangal tak kena tum-tumu. Kemudian sangat tum-tumu. Nom ni pangal tak kisah main. Na suami dur ni buli. Na bebu kisah bebu keraram ban tampan ni bula. Kena tarai ta kena ngata ni bibator ta kitaki mero ko ni lutuki na ile ni bunua era boy titi ko na tonda ko ni be korlelo na wawu senga wala nga ni tara me tata koso ni ngoni sala na ngoni sala senga sa tala nga ni tara me tata koso senga wala nga ni tata me ta pa tak na wawu ke na ngoni sala kenda isem mabelo ni bunua ka isem atalenga di bunua raramba ikuwa inda main do bata ene kana tolawi na wabubo bakan do bataka bakan do bata tale na isem ata bukutu na bemo na saudi ni ronga saudi un sa tumbu sarobiti tumbu na be kaboy labo karawati ngori ni vinakatu na itu bakini ngata ni bibator taki ena no bunua e wakile na tumbu e na bia sana todo kanganda mana matentu me maroro ko na tiki dongori me tomani tu na i wakara ni tumbu ngori sana dono mera kau tarau nando tete nan ribole na makete o kacha tangaki no nando tali ke nando deu ando don talanga mera pokai bota na bebu wali todo ko ena tiko mulu ke na bebu ke matentu endon donu me ado na be corona I voli menestoa me buke na mbula ni bu wale na be singa no de tabi me reida ni reado bina ka korni buli na ngone kamera ko ni biu buli dole ena buku ni rende ni ngoni sala gosa na bu ni nonda mai songo na kambuta ni kuwa sambala me na ngona nanam ni wakuai na taka ni bibator taki kau ni satala tatalenga kina na be kamina kai pakaruta ka tumain matintu kan do na buna lewo ni zabu ko tigu bikum ni na isema na buku ni tuwa bi bakada ni wa ya umara taka ena nungu ngono ni bilu taki ko prime minister me mai par taka bikum ni sangai rawa muni tako so na wa ben bukademu Italia mandanga kitombi no do kemni sana turang kina marama no ngongo oni na rede tiko so na wale bo ni bingarabi na tamana ni ngoni sala na fare sa daga tiko no kena tarabo wen donan ro no wa ni ko sa donan ro no wa er sa lenga tu na kenda tu wa ya sangandre bo ko tol mer tarabo na kena er sa wale ngai tu wada ena bugni bolong sa banga teki na matanggali wa bo bango sa mere de sa jigo ro sa binaka ka totolo talanga na kena tar banga tanga maten tu en 2.1 million $2 na tar ni wa bongo e ndo sar dala na wa silile ni la bongori me baka tutu batai kena wa bulileu wa simente leleu ena buku sa ni ngona yala takina ni tarwabu Indo ni so bo ni taranga na wo ngo na lo mi tol na bula. Me ne kene tigu me to sa ni saudi. Go e bore ta ni tumbo. Ne be ka bina ka na kota me na wawu. We kemni na le ni bunu na buke talanga na tumbo ni matentu. Ama indolanga na wawu ni tangi tu me bombalau.
Sa sang tal niyo kati nandun ang raw na wabu kalengay pakatay biti. Kasama kan dintig talanga na kuko ni wabu bongo. Na matagal wabu sango, iti ko talanga may butuan ka. Sa sutapot ti ko nanon randren na linibunwa. Kasama nga tagital ti nga may nandun ang balap. Iti ko ba nga tagi na ron nandun ti katolu. May bukay na bito sa yaki may ato nandun ni wabu bo, may butuan ka. E na bagi may go. Tambanin ko ni sala, na fari taratal tsunga endo na wango may tabo lebu. Nagay tara endo na nagay tara endo may tamabuhay wai. May bukay na bito sa kini kay na tingabu na tataka na wabubo. Kami sa naturang Bainimarama may kilay ng buto singa toka. Na may matangay lite. Na buwan yung gala na bunongo, bukay pa kalebu. Na tumbo kay labo ni no tamaten tu. Kasa tu na buwan nunoy. Ikan ang dol na wabuo, na bibukisara na sa sanggol. Naroon na dulutin ka ba? O abukan doon niya na kina tasil na singa toka beliro. Meta na nama ka, Hon.Voreqe, ilem ni patol lagi tayo bango, na bingo na may muti. Ilem na kaya na rawati na bunongo, kasay tabi ni matentu may bibuke, na kina takataki. Ang wanda may buka pinakatang tambanin ko ni Sala, tusa na FRA, patayin mo kayo silesi. Tambatata ni bilang kayaki, kay kem ni nalilbun o Nakabuta. Yan na kaya na rawati yan ang na yalataki, natakatakalibong ko. So sa kaya sa may mga dito yung papalay na nung boso, nung sa mga nung daw boleh tukutuku, tayo sa saat ni kila na boso ko ito kay, meron nga, may maraw tayo sa akin na wabubusan ko na Nakabuta. As you know, the underlying philosophy of my government has been to build and reinforce the idea of unity, of one Fiji. We do this in many ways. We do it by ending religious and ethnic distinctions and caring for the most vulnerable citizens. We do it by making education free and making healthcare and medicines more accessible. And we do it by improving our infrastructure and ending the isolation that people in many rural communities have felt for so many years. We also provide new and improved services to help our urban and peri-urban populations who have their own challenges. A bridge is never a bridge, and a road is never just a road. Bridges and roads connect people and unify the country. So today we mark one moment on the journey that we are taking to bring every Fijian into the mainstream of our national life. As I said, Fiji is on the move. We are in the midst of one of the longest running periods of economic growth in our history. And our improving infrastructure is certainly a big part of that. Our growth has been broad-based and we want that to continue. To do so, we must ensure that farmers and artisans can get their crops and goods to market, and that families can get health care and government services and be supplied with the goods they need for their homes and communities. We need to ensure that children can arrive safely at school and that promising young people do not forego tertiary education because the travel is too difficult. That brings us to Nakabuta today. For a long time, your progress has been hindered, and access to many of the opportunities available in this great country were denied simply because you lacked a proper bridge. I'm pleased to be the Prime Minister that returns to tell you that you can journey quite confidently now, even when it rains. We are embracing innovation and looking at better ways of getting things done. The Fiji Roads Authority has more than 100 critical bridges to replace and very little time to get the work done, given the state of some of these bridges. To meet this challenge, they have begun using barely modern bridges like the one you see here. These bridges can be installed in a relatively short time and cost much less than the fixed bridge. As for this bridge, we spent $1.6 million to build it, which is a fraction of what a concrete bridge would have cost. And what's more, this bridge was completed in just 3 months.
3 months from start to finish. This bridge is a great bargain when we consider the advantages it will bring to this community right away. The Nakabuta Bridge is no longer on the list of the 100 most critical bridges. You are no longer waiting for the bridge that you have needed so badly. And the public all over Fiji can take comfort in the hope in the fact that these Bailey bridges are proving to be very sturdy and resilient, and we will be using them whenever and wherever they meet the need. The Fiji Roads Authority is building a similar structure in Tavo level, and we will soon put a Bailey bridge in place parallel to the Nakabuta Bridge in Suva. Then the public will still have a crossing when we demolish the old Nakabuta Bridge and start building a new one. Ladies and gentlemen, the Singatoka Valley is known for its agricultural production, which makes a great contribution to Fiji's economy. And this new crossing will only help strengthen that contribution. I had the privilege of commissioning the newly sealed Singatoka Valley Road, in 2014. And I assure you that there are many projects in the pipeline for the area. There is a great deal of potential in this region, and I want to help you harness that potential. I and my government want to further empower you. I would like to thank FRA and the community of Nakabuta and everyone else who made this project a reality in record time. Dito sa nangangangan po sa may dollar sa chukin na wawi na Nakabuta. Minasa wali.